yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan hikmah sehingga bisa mendidik, mengajar anak-anak semuanya. Al-Fatihah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha dan pegawai di lingkungan Indonesia 35 Palembang, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sekolah yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat, maka mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Yang pertama adalah kegiatan acara ini kita buka dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca surah Yasin, kita mengirimkan al-Fatihah yang pertama kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ila hadratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi ajma'in sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah buat kedua orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sa'ulna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan hikmah sehingga bisa mendidik, mengajar anak-anak semuanya. Yang terakhir kita kirimkan Al-Fatihah buat kejayaan bangsa, negara dan agama, wabil khusus buat SMP Negeri 35 Palembang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
rabbal alamin. Subhanal munaffis an kulli majhul. Subhana man arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Ya mukarrib karib, ya mukarrib karib, karib annahu wa la ya'za jalali wal ikram. Allahumma sallana bil iman, Allahumma sallana bil islam, Allahumma sallana bil husnul akhirah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tilabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Allahumma ftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmati wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah